Hello, takok bukok song to tanan sari kaham. So phungazri siri to ang kaisa post ri rekha. Yes, ni kaisa borong manang no. Mas laigra sinai bini question ro bini thaniyo je points tongoni ro mas laigra sinai hinai to sai rekha. Time to mamili rinai no. So to video climber liya haine bagai drive related tai pano mas hanai hinai. Live video phayani one so gai tabuk live video phaisa driving related no, but no problem, it's safe. Both stand at thumbs up ang camera on asik sige pa mano but cox how it ano. So kulong kata ko bakuk song ang Dinesh Debbarma Tribal People Foundation ni korok sa volunteer tini naroni thani biskang ophaika miya ni kaisa interview no kha chini so called advocate Haridan Debbarma ne sini Haridan Debbarma sini advocate Haridan Debbarma sorry sini sir advocate Haridan Debbarma ko ekta statement je khana to gyang le thangmani abono to ising salaya na saimia khorok busuk tibra sarok bono support khai bo khorok busuk tibra sarok bono chajang bo khorok busuk tibra sarok bin tano sam samu lukha but jebini statement tongmani amo khoroksa bukha bai kok sanai tibra saniya bo kaisa greediness kaisa greedy borok ni thaka abono tibra sani chang mari maiya tini chung borok hai educated lawyer chini society o nango nangyaongya nango borok hai sijak nukjak nango tobong ke tini chini advocate Haridan Debbarma je samane kok kaisa negative nui thaka bo jaga ke David Bono chini takok David Mura Singh Bono invitation liya ba call khaliya nei sao Delhi ni yatra ba Delhi ni je program 9 August 9 September ngani yo and Riania golo phana bote hoise sapika bo thangnai but thangnani bagai bo ticket ni khorcha bo mana nangnai and hotels tongani jotona khorcha mana nangnai ni bo samai tongo bo khoroksa educated borok bo khoroksa well to do borok bo khoroksa ganang borok nahali man rang puisa ni commit koribini borok bin thaniyo to ko bo kisal rachina nangmani o kokno sanani sekang wan sugui sanani nangmani ni buskango o kokno sayawoi bo kisa different way as a lawyer bo kaisa advocate bini thani kaisa diplomatic answer thon tong nangoi bo thana mo sung yakha mo sung ya thagai ma yakha ma ya abo alada kok to bo ke ma ke kok sayang na tongmani je ticket rakhang ke thang phani ticket rakhe and tai bono lecture na ni bagi bo 40 minute time mare ne tam bini thani point jodi sung thana thang ke bini thani tabuk joratui ang to kaitcha pano positive lugya kho जे वो लाइव वीडियो रहो फाइ कॉक्स हो न्यूज़ चैनल रहो फाइ कॉक्स हो तब जरूरत था को फनो बिनी दौरते बिनी दिखते पॉजिटिव नुगिया खोजे ती प्रसार में सपोर्ट लाइक कॉक्स हमारे बत्ती प्रसार में बागई बुम दिखे तामो सॉल्यूशन तिखलाने आबरक ताबो फन कॉक खाया को बहुत सुदु अटैक ममक से खलाई तंगो ऑलवेज बिनी जे वीडियोस जे तंगनी बिनी जे इंटरव्यूज तंगनी चत्तो जगना अटैक्स मिक्स खलाई तंगो एंड साक ना बकटर साक ना सीजाक नि सिम थांको वो ताबो फनो क्या वो फनो कॉम्प्रोमाइज बखाने ना या वो क्या बनी कॉग्नो बखाने थाने ना या वो ऑलवेज नो अगेंस्ट फायो साइमिया वो तामो ऑपोजिशन पार्टी दा तामो उनक्या कुनो फनो करी बिनी कुनो फनो dignity kri na ya thanga ke bini kuno background ni kuno fano signature kri je botini khorok se advocate ngai senior advocate the most senior advocate ngai asaka pora ina asaka bo pore suka ka bang ma constituency ka bang ma tamong bo jotono saimono bom dike tamong nai but bo legally law ni waiso bom dike break klaiman amo bo kaham ke saimono tamo klai ke bom dike justice ti klaiman amo bo saimono কিন্তু তাবুক জরাতে বিনি পক্ষে থেকে বিনি দিগিতি जों তাবুক ফানো কোনো অ্যাকশন লগিয়া খুঁজে ত্রিপুরা সরকারনে থিনাংনি বাগै ব সামুং খাইমারি তিনি ফানো কোনো জায়গাও অ্যাকশন লগ জায়গা খু না কোনো হিস্ট্রি দङ বিনি না ব কোনো সামুং কাহাম খাইমানি প্রুফ দङ তাবুক জরাতে বা না তাবুক জরাতে বিনি ত্রিপুরা সরকারনে বাগै ই ব অমতি খাইরি মান খা नै তাবুক ফানো প্রুফ করে খু যদি वो प्रूफ आसक फुनना मुसुं आसक से वो खाना मुसुं आसक साक साक ना आसक तौर जगह वो साइकिका जे वो जदि दिल्ली हो थाना नांगा का अपना टिकट ना ना एंड 40 मिनट्स ने लेक्चर ना नांगा तामुर ना वो लेक्चर हुए भी थाने वो नेगेटिव पॉइंट ममंग सी वो साव अब भी एजेंडा या
bini agenda ya abani baga bo thana na musung ya le bo sawo taw phana bo sawo te 40-minute lecture na hini ke tam khana bo bini ese agenda ya bono ri tam lap ta phai hanya na ngenong nang phaya bo chugo tabo point questions my questions ang po suna in samaning kha chini advocate Haridhan Debbarma tabuk jaratui nang Tripura saroni bagai tamo positivity think like a tam positivity mansuka kaisa point abo kaisa na jodi nai to mong gang nin thani jorati jo sobai ka hanke please answer it tabuk jaratui nang Tripura sarona tamo suggestion rakha bahike development nai point 2 tabuk jaratui nang Tripura sarona bumti khe jingzal ni yok na ni idea rakha ba buddhi rakha ba tabuk jaratui tamo jara nang Tripura sarona kaham lama phanuka amo kaisa bo nang answer phanu de nini thani knowledge ka ma tango nini thani books knowledge ka bang ma tang nang asaka boy bori oni Kevin Seven rogo books rok mamang nugo ka bang ma no saimi abasu jaratui nang joto no pore ho joto buji khana but the point here is just reading books is not enough nang practically bus hamana nang nai ground level lo nang tong nang nai nang tini high level lo nai asugoi tongoi ground level lo tam choli tong bigra borok tam choli tong bigra borok ni life o bumti jingjal choli tong nang tau kono sai mania nang jodi asuk si lawyer kaham ni saksa na mon su ke thangi nai ri chini Tripura sarok bumti ke tong bumti no chung bumti ni chung man thanya mayang ni tong aborno nang yesi ati saka nang khorok sa lawyer nang nang petition der kha je omo hai mana nang man jaga mayang ni tong phane nini tabuk sawo agenda ya nini agenda ya bole to nang bangladeshi ram tiklanya musungya nini agenda ke alada bangladeshi tongtu nini nang alada samong khlaina hinai tabuk tabuk jaratui nang tamono proof khlaima ka tamono nang success khlaima ka hopok no nang stagano joto Tripura sa tampu so purely negative comments hara hoi sawi khnar nini joto videos joto interviews joto live videos joto jagana nini negative comments mamang si phai tongo nang past to tamu khlai phaya amo bo bui sai mania tini nang khlai kha nang proof ri maya tini nang Tripura saron bagai basa ja khane bo nang proof ri mania tamni ke nang kuno jaga kacha jaga phana nang positively support khlai mani phono ge mania khu lukur je nai tong rok nor wan suk dit jodi ani kok bonai bonai thani sungmani jodi chaya hangang ke nor ano please comment khlai sadi ang nai ne tongo nor ni joto nong ni tongo nai bo tongo joto comments no nuk nai norok je sik suggest khlayo chung bam dekhena choli nai chung joto Tripura sarok tini khulugi tongmani karanong kha chini oro Bangladeshi pongui thangka Bangladeshi pongui thangmani tamangai 2011 ni pore census ngi Tripura o tamni ke borok mamang no center asukja borok census khlaina musunya because census khlaina thanga ke sing saimana je chung tini Tripura sarak only 10% se tongsina and on in a population sini abadi Tripura o only 10% singano asuka habka tini vote bank ni baga asuka habru goi borok tini asuka puri tongka borok kirija kha borok wan sugo borok saimano je tini census khlaina thanga ke borok saiman nai ki tribal people ba indigenous people will only be 10% of the population of the whole Tripura sorry asuk bosor census khlaya tonmani karon tamo tini 10% bhai kenga jo 2011 o khlaibro se 30% hani ramjago but tini tai 10% bhai keng na himalaya ta miga bang mangi dong je original Tripura o je bangali tong rok borok tamo khoroksa ni no 10 jon to busati khlai khega 10 jon to busati khlai tai bine busara botai 10 jon to khlai khega na ambo 10 15 bosor ni bisingo ama ke se census komungi thangna wan sugai nai di Tripura sarak bo wan sungna na joto neta peta joto wan sungna na ta bisini o bahai sini Haridhan sini advocate Haridhan songhai bo wan sungna na chini population tini Tripura o bahai ke as komungi thangna ni nangkha chini Tripura sarak ni population komungi thango do saun sin Tripura sarak to kaisa family o the young families khorok ne bisingo busa khlaya so tamo wan sarong ke khorok kaisa no 10-15 jon ati khlayo haini baga de born population asu ta de bari thanga gabang mangi thanga aboda point norno sai khana ri norno buji nai di ki tini chung bai ke minor bai ke minimal sung tini bai ke common Tripura sarok
asa 10% of sokpai te Tripura sarong abadi te kisa ngaka sing 5% ngi thangnai ka te kisa ngaka only 1% Tripura sa sini ramjak sinai so the whole Tripura ngi thangsinai tama Bangla land taboko Bangali kaisa tongma hai Bangali group borok sama hai Tripura land ya bo Bangali land si ni borok salai mani tongo so Bangali land si nango Tripura no Tripura hani bumungri yawe Bangali land hani bumungri ni borok objection खालामनानै दङ थ' आमा हाइरक जों नुबि दङ जों जे असल त्रिपुरा हानि बुसारक बाहायके जों दं दङ दिनै चिनो अफिसार्स कटर दङ किन्तु केव फनो हिम्मत रै कि कक्ति सानानि एसि सुरनानि दिनै चिनो लयार कटर दङ जतन कयेकजन पिटिशन नाय दङ आबो खना जागिया जदि जत लयार जत त्रिपुरा स लयार मिलि वै अ पिटिशनर ना थांगा के ए चिनि आबो तिके जों नांगौ चिनि राइट्स न जों नांगौ नि ना थांगा के Supreme Court bukhnaya ya jo court bukhnaya ya je jaga choli tongo abo choli ja tangnai and khlaibo thangnai tabo hungke chini yang tei जों strong leadership tabo phana manya kho je kapham khaiei petition ri mannai kaisa lawyer ang thong kaisa leader ang thong strong petition ri maya kho tabo rimani ya golo phana se khana jaga nai jaga okay nai ne ya sabe simnar jago kintu abuni action ya tini Tripura sarok tamani bagai kelugi tong ge जों थानसा गरै जों तिनि थानसा अंखा अंके चिनि Tripura sano केबो सकलगी मानिया हम कैसा जत तो Tripura सा मुजन नारगदि तिनि चिनि educated people educated Tripura सा कबंग मानो तंगो तिनि field असुकनाय field खाब्रम तंगनाय रक Tripura land greater Tripura land है जो TISF team नि तै फानोसि जत तो बरक अंखया जे रां गोनां नि बुसारक अंखया जे चाकरि खायनाय नि बुसारक अंखया जे चाकरि खायनाय नि बुसारक अंख नांगिया नि आसु तंगय नंगो ताबो गरो जे अंखरनाय रक maximum people norok bo analyze खायनाय दि आं ताबो leaders संनो साइखना रनो leaders संनो सावनो all the leaders norok निजे फना नायदि norok no जे follow खाय फाइने रक तिनि जे follow खाय तंगनाय रक जोंनो आना फनो जे follow खाय तंगनाय रक तिनि चाकरि गोनां नि बुसारक या all बिग्रा बरक नि बुसारक जे low level low class नि बरक नि बुसारक ममंगसि चेरेरकसि जोंनो तिनि जराति follow खाय तंगो जे leadership no नि follow खायनाय रक educated borok ngangai jotono siding thango boroni sakni nije ni hinai lama tiklai thangi mano honi wansugi thango borokta mansuk जों already sijak जों already nukjak जों abo hai nangya tini khabron tongnai sabo je tongnai rok bigra borok je bosa bumabu chakri khlaya rok je kodor chakri khaina busarok to khorok chapon nukjagya kaicha ponoya ano photo phone point lai phone bi sabo tong tini joratui je rally himmani je protest khai thani phaimani khorok busaga jaga chakari khlainai kodor chakari khlainai ba master chakari khlainai phanong thung borne busar khorok busuk tong rok hano kaisa point khai phone bi ei amole op phone ni busla op phone le master chakari khlayo ba kaisa headmaster ni busla tini ama hege tini or sopai gani khorok busungna na rok phone gi mana na phone bi jodi proof tong hangke tini chino Bangalore je Tripura People Foundation tu je follow play tong rok all low level workers all hotel industry workers security workers kaicha bana IT industry samung thaina rok tu keu phaya background support nothing phayu kisak misa good job you are doing good job nothing that doesn't matter nang good job play tong anis mix habai ongi thaya tini all the supporters tini thousands je borok phai mani jotono low level workers tini borni 12,000 15,000 beton mane rokse donation rok rani phayo khapomoi phayo joto kisu jote jana nango philai thani thanglai thani sa khamyang lai thani donation rani phaiga ga all this level people all the low wages working people tabuk joratoi nairi khangidi je master chakri khlaineng kha ba jesbana chakri khlaineng kha borong thang sangidi norok tabuk jorati busu jorati norok donation rekha Tripura sarong jepru nangpurwo Tripura sarok jingjalok layo ba kefono thui dai thanglai ingo ba sakhamyango asomoyo bui donation chantineo khorok busu chakri ganang rok donation rekhana tini je donation rekha jotona 10 টাকা 50 টাকা 100 টাকা donation ri phailio borok sabo bukha ganang borok because borok saimono o kosto bo jaga tamo umte hai situation klaikhe borok saimono bumte kosto haini bagai je kosto klainai na borok bo naina muchungya je kosto thong nei haini bagai jottono borok 100 thong 200 thong je mansagri ribo baksa bukha kaham hazar phajori ribo কিন্তু চাকরি ganang rok kaham ke ga chakari khlai tongnai rok khorok chapana krui je
তিনি লেসিন তিপ্রাसा खरक सामते की जंजालक लाई दंफा चलो जों चाकरी गोनां रक जना 100 टाका जरो 500 टाका फान लाइन हनि पन वान संनाय गरै तिनी पारा एरिया वो बर खरक थै थांगा गांके अ चाकरी गोनां रक फाइसिमि अ थै थांगा सरी नै हिलिगिरि भने बा गदिनि खागलाबो 100 टाका 200 टाका खिगलाय क्लांथा किन्तु हागलाक डोनेशन नि बागै तिनी अ बर रक जत्तो पारा लोकने बिसिंग से थुमै खायो किन्तु खाजा थांगा के पारा कैसे कैसे 10 जना बद चाकरी खाइने करे अ 10 जना जनो 500 टाका का फन रखा जे 5000 खायो पारा पारा एरिया वो 5000 रंगा बेलासिन थांगा बर खरक नि डेड बॉडी नो जतो सामं पाइनानि बागै तिनी बिगरा बरक फानो बुनि न बरक थै थांगा के तेरे तेरी हिने माखलायो तेरे दिन हिने माखलायो आजागाव बरग्राम मासबायो लुकु थिंगा चुबाव किन्तु लुकु सब चुबा साइदमान जे पाराव बिगरा तंगार परम चुबा किन्तु जे चाकरी खाइनेर जतन आउट अफ द विलेज पारानि फादार थांगै टाउन तंगयो yang बारा तंगयो बरगा जागावनो बरनि लाइफ बाय सेट एंड बरग वन सुया कि बाइक खाइना ना बरग बुंदि चलि दंखाना आंबो वन सुया थै थांगा हाइदा अ आको थै थांगा का बतै ताम खाइसना थै थांगा नै जिम खाइसा कन्डोलेंस मेसेज रेडी सिनाइता So once again, tini obo hai je tini advocate Horizon song hai khorok busak wo bowai busak tini tiprasani bagai sak ne kolam te khibi boi sak ne rang khibi boi busak jorate botam khlagena prove the tongue kebini thani prove the tongue prove tong honga please ano personally message rohodi personally ano obini proof na kisari rohodi ani whatsapp number ka 8088028601 bo tini je kok samani hai omo hai kebo leaders ta sathung obo hai kebo rang gnang borok ta sathung tini well to do borok ngi bo tabuk phano bini pocket ni 1 taka khebi oi tibra sarok ni bagai bo kuno samuk khlai manya ko khlaibo phunu gya ko bo khlaimano kindu bo khlanya thangya tami bagai he bo selfish bo sak ni benefit nu gya sak bo asamuno khlanya thanglak similarly bo tini o rally o thana ni bagai bo okokno sao पैदल यात्रा ने जे सक्सेस ने जगह वो अकोनो साओ जे ओ जगह बने फायदा करेंगे वो थाना मुझे या फायदा बाहे के हमले वो तिनी आज अगर लेक्चर रना ने बगे चांस में आगे तो थाया पु वो तिनी टिकट रजा का वो थाया पु बिनु तम खाइमक लाइ वो सक्सक तिब्रासन तम खाइमक लाइ का तिब्रासन बगे तम खाया नाइमक लाइ का वो कौन रख लाइ का कौन फानो खाया को ताव जरूरत नहीं जोदी वो थाने प्रूफ तो मुंकाई वो जोदी मुंगसासे खाइमानो नांगो उनका का आंग्री ओनो Ang Dinesh Devarma will give you a ticket to come to Delhi if you can show me something that you have done good for the people of Tripura or Tiprasa people. If you have a proof within yourself, अगर हरिजन सर अगर आपके पास कुछ है proof तो लाइए हम दिनेश देववर्मा त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन की तरफ से आपको आने जाने का टिकट देंगे रहने का होटल देंगे खाने के लिए भी पैसा देंगे बट आपने क्या करा आज तक अपना खुद के पैसे से आपने आज तक तिप्रासा के लिए क्या किया है ये बताओ you being an educated person you don't even speak good English you don't speak good Hindi at all इतना तक पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक युवक एक बंदा को कहना चाहिए कि कैसा हिंदी बोला जाए एटलीस्ट इंग्लिश को छोड़ो हिंदी तो बोल सकते हो हिंदी भी ठीक से नहीं बोल सकते आप तो अब भी आप you say you are a lawyer when you say you are a lawyer you should be able to talk in any languages or a national language or a common language in India I know you speak a very good Bengali also बंगाली कैसे सीख लिया आपने हिंदी कैसे नहीं सीख पाए बंगाली ज्यादा ऊपर हो गए आपके लिए कि त्रिपुरा में आप ही लोग हैं जो बंगाली को आगे बढ़ा दिए बंगाली लैंग्वेज को आगे बढ़ाया और कॉकब्रोक लैंग्वेज को दबा के रख दिए अगर आप बोलते हैं नहीं हम कोर्ट में सिर्फ कॉकब्रोक में बात करेंगे और जज को भी कॉकब्रोक समझ में आना चाहिए तो ये नौबत नहीं आती आज कोई भी हो बहुत सारे तिपरासा लोग हैं जिनको बंगाली नहीं आती जो बंगला बोलना नहीं आता फिर भी कोशिश तो करते हैं जब भी वो लोग अगरतला जाते हैं तो कोशिश करते जरूर है कि यस हम लोग इन लोगों के साथ बात करने की कोशिश करेंगे उन लोगों के लैंग्वेज में वो भी गलत है हम बोलते हैं जहां भी हम जाएंगे जिस जगह पर सुनथानी कॉकब्रोक सानाई बांग्ला साइया त्रिपुरा हाउस के जे त्रिपुरा फाइनेरक वानसांथुं तकसांथुं बुनि जातफानंथुं बरनो सुं कॉकब्रोक फोरोंनानै से लामा मानायनाय दाबुक जेमन महाराष्ट्र हो मराठी बोलो ने वाले माने हाय
tabo sangam de to wala ya je nang tripura tong han nang kokrok se sana nang ni saya but mannan nang nai ba bujina phala nang nai tini sing karnataka obo kama choli tong kannada ge early imda kannada ge matadi this bana khlai tong sung buji o munga to se phongi tong ba chaimani apano nang thaise thani pana saire kanga kannadi ga bo khushi ngai tham that's it that's enough you don't need to learn the whole language you just need to understand the language of that particular state. Everybody would love the language to be publicized. Chung jotono nayo kaisa language jani language no chung bahai ke age ti saiman advertisement klaiman no nei chung chini Tripura sarok ni Tripura ni language no se chung tabuk phano si chini kebo minister sung CM tung judge sung kebo phano kok borok tamna hin kok borok si hinar nya kokara kok si no baksa kak borok si ni no amusa si hinar nya ngi chung tamung kau chung Tripura sada Tripura ni borok da na chung da immigrants Tripura wa chung si immigrant ai klai thang si play chini language kamai thanga amke chini language kono jaga sini jaglia tini sawo airport agartala airport kok borok ba announcement ngai nei age samani khana tabuk phana implementing ya ko tabuk phana khana ya ko tini tabuk phana ya ko jabo onyo jaga thanga nai ri tini joto jaga wo airport jane language bai announcement khai jago Karnataka wo Kannada wo announcement khai jago airport bisingo English में khai jago Hindi में khai jago चिन त्रिपुरा वो किधर है कॉक बोरक कोई जानता ही नहीं है okay maximum travelers are Bengalis because they're the rich people they're the only ones who are educated who knows there is no boundary to develop ourselves chung sini oros me kazawi tabai chung development ngi maya we're not traveling we don't travel around India or around anywhere chung travel plangani dorkar nang ya nai chung travel playa so amoi bagai to chung sana thangi maya tabuk amo phase chung approve klaimania ko ba implement khlairi mania ko je agartala airport sana se tini kokbrok ba announcement hungia only Bengali ingo Hindi ingo English ingo so obviously father has ni borok ba father on your state ni borok phai ka Bengali language khana nai kokbrok khana nai borok ba ke samana ke okay Tripura में भी ये लैंग्वेज चलती है त्रिपुरा में ये लैंग्वेज है तो ये लैंग्वेज चलना चाहिए कभी सुना है मुंबई में मराठी चलती है मुंबई एयरपोर्ट में मराठी में अनाउंस करा जाता है हिंदी मराठी एंड इंग्लिश में अनाउंस करा जाता है मुंबई में पर हमारे त्रिपुरा में सिर्फ बंगाली इंग्लिश एंड हिंदी करा जाता है बट जहाँ की त्रिपुरा ने तीन लैंग्वेज कॉक बोरक ट्राइबल रोंग लैंग्वेज इंडिजिनियस रोंग मेन लैंग्वेज आमो से संग तीन अप्रूव क्लाइरी मानिया चंग बसगा लगे फाइगना वांस में तो आगे से सीपीआईएम रो रूल क्लाइमांग बांग्ला मीडियम होने से संग कैसा मीडियम होने रजाक से schools are all Bangla mediums क्या है बांग्ला मीडियम क्या सिखाया हम लोगों को क्या पढ़े हम लोगों ने बांग्ला मीडियम में कुछ पढ़े जिन्हें सीबीएसई तो आईसीएसई तो द सेंट्रल बोर्ड्स ताबो तो सीबीएसई खिलाएगा आईसीएसई खिलाएगा बट वेयर ताबो फना बांग्ला मीडियम में ताबो जो बंगाली मीडियम जो गवर्नमेंट स्कूल्स रोकना पर इंग्लिश मीडियम खिलाएगा टीचर्स रोक से इंग्लिश मान कराएगा भाई के इंग्लिश पर मैं बुमंग इंग्लिश रोमा बसिमिंग द इंग्लिश मीडियम में थांगा ना बो त्रिपुरा बोर्ड कमाई थांगा ने त्रिपुरा बोर्ड को बांग्ला में चलियो हैं तिनी जो तो ऑफिसर्स कटो जत्तना बरनी जा जत्तना आंसर मामा जत्तो से बरनी कॉक से खाने में तो नहीं बोरो से असल कटो चिंती प्रसारो चिनी निजिने हाउस है जों बिनि सेले चिनी निजिने हाउस है जों बयनि जे रूल फ्लाइ जारो जों निजे रूल से क्लेम में तिनी मेघालय मिजोरम अरुणाचल प्रदेश आजागाव बुदा बुनि जातम बोरो का बाय कैप्चर फ्लाइ जाग लिया व्हाई बिकॉज़ दे वर हार्टलेस इन द बिगिनिंग इटसेल्फ त्रिपुरा ngai belena maya ganang khaklai haini bagai buni ja no buino hapnan remani bagai chini nok phana hapri chung nok phana ordek bagai mari nok phana ordek bagai phana to maya khlai nai bokai sa atit ho gaya na haini bagai to sun tini kala khana blai tini boundaries krai boundary obo khoroksa bahari phunu go iko yanga bangladesh iko yanga tripura नौखला वानसरों ने नौखला दिशे बांग्लादेश ने बॉर्डर बाकी खलाई नहीं बाकी ने वो बाउंड्री इतनी बरफ फाया ना नहीं बाकी बंदो खलाई मान नहीं
boundary corridor ma all three sides covered by Bangladesh borders. Umi thangka Agartala ne simi Delhi jora yatra 2,500 kilometers. One sugin edi bus kostong kana. Bus ke jengjalok lai kana borok lama bo. Tini do joto public thangi maya to boke support lai thang man je support thangani boke thang man thangani nago. Ta sadi ji ang tini montri ang tini thangi maya ta sadi ang tini kaisa amti borok lawyer ang thang tabuk tini horizon advocate horizon hai ta sadi amti khe aja ang lom tini nang itomo anam tini khe kaisa thanai mane pini mini benefit kaisa bo thanai. It is not about benefit, it is about our people. Tini omo hai fight no chung jodi implement khai maya phunugi maya proof khai maya ang chung bahai ke chini thinang chini man thaino chung man mai tini asamo bo phunugi tongo je yes Bangladesh ro refugee tongo rohingya Bangladesh ko baga raha hai, right? But where Tripura wo tabuk jorate kaicha pano Bangladesh no tikla jaga na nokha news de phaiga je jaga wo Tripura wo the highest number of Bangladeshis are residing in Tripura today. Census klaya thanga amno sao je Bangladesh ro kasinga pumui thanga tini Tripuri ni je all original indigenous people 10% seaboard population tongsi nai amono jottono one sugin id bujiwin naidi norok lokja kana video wo sara thanga bangmo kok sana thago tobo phano mas hao samoi man kage mas hanai chung okok no mas hanai nai salaya ange ongya borok basaya ange ongya je educated people come forward. You fucking guys come forward. Don't just sit back at home saying you are an educated person, saying you are a graduated person or holding a PhD or whatever. Forget about your educations when it comes towards the rights of our own people. It's you guys who has been keeping it down so far. If all the educated people, all of us, we have many educated Tiprasa people today, but none of the educated people, none of the kids of the job holders, the government job holders comes forward for any fight, for any protest. So far, I have not seen anyone. If you guys are really educated, if you guys really think that you are a Tiprasa, then please come forward. If you are a Tiprasa, come forward, fight against anything, put forward your ideas, put forward your strength, put forward your knowledge to fight against this or to show that what should we be doing in order to get justice in our own land, in order to throw out all the Bangladeshis from Tripura. This is for those educated, so-called educated guys who are sitting back at home saying like, I am an educated person, I have completed my master's, I have completed my graduations, I have completed my PhD, and waiting for a job, waiting for the government to give you a job. I am talking about those guys here now because I know you might not even think of listening in Kokborok. That's why I am talking in English at this point, only in this part. If anybody wants to crop this part and upload in your YouTubes or wherever, please do. Please go ahead. I am telling you, the so-called educated people, please come forward. The job holders, do not sit back. You guys are the one who doesn't donate even a single rupee for the cost of our own Tiprasa development. And only the poor guys, those guys who doesn't have a job, who does a daily labor's work, are the only ones that comes forward for donations. And you guys saying that you have a job, you are an educated person and never come forward for such fights. And you always wait so that these guys, the low-level guys, go fight and get something and you enjoy the facilities here. So think about it. The educated guys come forward. Do not just command. You have to be on the field as well, not just the unemployed guys. If you need, take a leave for 1 or 2 days and attend the protest or rallies wherever required. Any job doesn't say that you should not be doing any extracurricular activities apart from your job. Even if you are a job holder, if you have the heart, if you have that point in your mind that you should be standing along with all the Tiprasa people who are fighting for the rights of Tiprasa today, you all should come and stand. Take 1 day leave and stand 1 day. Nobody can question you saying, why did you go there? It's your right.
Even if you are a job holder, it was on your leave day. It was not on your working day. Okay, on your working day, you might not be able to attend anything, but on the day that you take a leave, that is called leave. You have a leave. You have a things called leave. You can take that leave and come stand along with all the Tiprasa people who are fighting, who are protesting today, and show your dignity about Tiprasa people. Be Tiprasa with heart. Don't just be Tiprasa with mouth. Don't just talk that you are Tiprasa. Don't just say that you belong to Tripuri community. Fight, come, support physically, mentally, or emotionally. Every way, every way that ever you can, please come forward and fight against it. Do not sit back saying just saying that you are educated, you are a graduate, you are a master holder, you are a PhD holder. Doesn't matter. Education is not a matter in this place. This fight is for our own rights, for the rights of the Tripuri people. We have to get out the Bangladeshis from Tripura, and this cannot be done just by the fight of these low-level people, or just by the fight that David Murasing has stood up. So kudos to everybody who has always been supporting our brother David Murasing, and I believe there will be more people coming forward to fight with it, and I believe those educated people also would come out and fight. I see the students in Delhi today coming forward. But yeah, they are coming forward because they are in Delhi today. But I believe those educated people sitting in Tripura, waiting for the jobs alone or hunting for the jobs alone, would never come forward. They are the kids, or the parents are not poor. The parents have something or the other jobs. But those guys never come forward to fight or to protest against somebody else. Why? Because they feel shy. Shy because they are educated. They don't fit to be in front of the public protesting or fighting or doing rallies. They feel that they're educated, so they don't deserve. They're not meant for that. I tell you, all of you, the educated people, if you guys come forward, talk each and every words. 1 point each is enough to grab the attention of the media and of the government. So come forward, guys. I'm really sorry if I have used so harsh words today, but I'm really sorry for what I have used, or if I have done something wrong, please forgive me. Nakardi ang jodi kuno bul sai rekha tini o video wo tabongke ang start climb to chini advocate Haridhar no question khaini bagai ang question pai kha, but amani digi phano time tongo ba ani destination ang phano sobaya ko ba. I continued my live video so that nugnai ta nugi tongtung funungai tongtung share klai tongtung je comment klai tongtung but tabu rotu kun comments tu nugi akho hambai tabu rotu je nai tongna rong no jodi norok asuk jorati nai phega ke o video no man khane share klai di and no thani kuno points to ke norok comment please comment klai di tabu rotu kun comments nugi akho, but hopefully after 1 hour 2 hours, but by tomorrow expect klayo ki kaisile kaisa chung comments mana na hanai samne thane positive comments, samne thane negative comments. Don't hesitate. Nini thane kuro chaja gyang mani comments tong ong kan chaja gyang ni comments ready. Nini thane chaja mani comments tong ong ni chaja mani comments ready. But nini thane kuro suggestion tong ong kan suggestion ready. But I want people to come forward. Asanga chutran khulum ka hambai khaklayo chung chini o rally chini takhu David Murasing ni je rally je पैदल यात्रा सक्सेसफुल होगा ना हमें तिनी चीनी मान थाइना चुन माना ना हमें तिनी बिनी डिमांड बो एक्सेप्ट फाइ जगह ना नहीं चीनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय हम भाई तविशा कुलुंगा चिबाई बाय